Šta je bilo? Kućao sam je pao kombu dana, ono neke kuna Šta si on napravio? A nemam pojma, ovaj mehaničar neke me što napravio, zato što me vratili sa tehničkom, zato što me jebe ova usna. I dobro, ko će meni ovo platiti? A ko će ti platiti? Neće ništa, pende ono. I ako treba, ja ću ti srediti kao moj mašta, ovo. Samo po farama tu, ovo, što? Čekaj, hoćemo zva policiju. Ovo ti je bilo. Nema, pende, molim te, pa ima neke probleme s tim, samo će me baba. Ma koje probleme ti imaš? Pa imam problema. Pa što imam problema? Imam problema, svaki ima nas problema. Nemoj je baviti ti sad, frende. Ako ti ja kreneš ti pravim, ja ću ti pravim. Ajde, dobro, nije. Ajde, pičku. Ajde, pičku. Što se ljutiš, koja? Pa nije do mene, frende, do auta. Nije do mene, jebote. Ja znaš sam ti je zakočiti, auto nije ti zakočiti. Pa nije sam ja krivo. Nemo se ljutiš, koja? Ma što je ovo? Pele ovo moguće u pičku, ma. Što je sad bilo opet jebote? Nije do mene, Pa ti gledaš a opet. razmišljam cijelo vrijeme kako ću ti vratiti tu lovu, što sam Pele zasan ovo goli. moguće. Ja sam star, frende, ali nisam star, u biti sam nisam. Kako ćeš ti meni ovo riješiti? Odjebi od mene, ti više nikad. Odjebi u 3 pičke metarine, odjebi. Iskreno, Ajde u pičku. što ti ljud, frende, k'o da sam ti razbio auto, jebote, ono. K'o da svi u kuću. Pa ja ne mogu vjerovati, samo meni dešava. Vozi, Pedra, ja sam, vozi.